Oke, sonong tatuang kumanda tidak insanan, anau mi sisa atau kapal di suang samaya. Kinorahingan sundu isong kerja sorga, konsi kau da tatuang diti, tanduli kago ya haidat kapagyampai, isuang dat kasisan, dat mangintang di boras-boras nu, konsi kau tu iti na pangamanhak da haidat kagiratan na katumbayaan, manhak kasusunod, da hingga hit mila dahay pondaron miantok di karohyan. Tinasamayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sonong tatuang kumadati di insanan. O sikaw tako da pangahakan da kinarohingan tu hingga dat tatuang iti kano to kakagod kapagyampay. Na kapiyo sonongot apupurimanan di teno. Miagalidit sekira ginawoh nga miagalid di harohot katangkabo. Iya di kapupurimanan kum. Ay minumbal di linumatan latanom ay susuway di kapurimanan iti mato. Nga iya dit nakasanong-sanong nabadi tapurimanan bo. Adu ya edit timpunan numatus sumakit. Kau basanat dia digi harohit pangintanan dat rumi kota tarul. Miampai dat amagay timpu tu nakalalu na dihat timpu toko. Tatuang kabayano mumbal to kakagod mangimbulay isoot ngaran dat tulun-tulun miagal dati di timpu nakatalib. Pinungaranan da i Miriam. Tay kahitinapod kitabot borsa Indonesia nga Miriam. Dati na po pamurait nga Imoriam ka kaubasan eh. Mariam. Numan pa yung puno, miyampay dat pangintutunan karay ti Miriam hinggod sayra na po dat sinumoborong iti tulun da Israel dat rahat tataragang Laut Merah. Sayra dat nakatalib yelo nga Miriam na dihot woyoon minangahak di tulun na kagumuan dat ay minamarayok kinorohingan. Isuang Keluaran hapodam 5 ayat 2 hapod. Miriam nabiya hidi tampinay tanduk di Harun minaganud rebana dihirilongan daw ainsanan na padihit
kongonduan nga tinumano daw minamagandang idirabana miampay mongigol. Ayat kaduna po daw miso. Minon sinding Miriam dat woyo on diolo panondig to kono montok ko kinorhingan tu isyo no hit tinggi luhur kuda nagi it sumakay daw pinatam daw di rahat at aralom pinatam hila rahat jadi ilo no kointutunan dat kopagulu montok di Miriam Daukin madili kan po menunukan tutunan di siyo. Sekiranya po dat oritan Rubina sampit kan po nunuhot do kayo kain tutunan di siyo. Tampinay Rubina. Miriam, koritay na po Miriam o isiyo no hit ay seran nakatalib tulun de Israel hilad rahat at aragang Laut Merah nga minangahaki siyo isiyo na minamuruan dat ay minamarayo kinorohingan ni tulun de Israel miampay minamagandang minansinding dat mamarayo mila himotid asilid ay isa ipagiwalan nilot ilot paindalanon dilot antakan nilo kumano pa din mano po ikapagalan natin po ba na nga tarian rabana hari gahit dinominasi dot harati tarian rabana agaya panumbayaan ko uwa kono pod kakuaan hindi nga ilo nohot ay nakaintong nakakito mumbala musuy ilat pengkukura pinindalan ila tulun-tulun na Israel miagal di Miriam oraitan na pot Melbourne miun isi katua kala sa bujang jadi toh dati dat noraitan di iswang ayat kedua na hopod Keluaran hopod 5 ayat kedua na hopod hingga dat Miriam no patinga no kadilo Miriam nabiah itu tanduk badi komanda nabiah tu ay lantokad ilo na pagyat katurunan di lolo nga numan silihot dot imamuruan dot pelayanan da iswang dot kaabah. Jadi isi na paditim sa ngulunat nabiya. Oko ni ko iso it lantak paku wajib nga osono ngibod ino po iti wayoon dati miagal ko ang mositar tay ko iti tong ketua gereja potoy milo hindad memimpin do lagu bo nga alambat nan kita homositar ay it memuruan itit puji-pujian dat i daerah kaubasan no po maharaw po acara misyon kaubasan dan hara acara misyon no kita naging dati mositarat pemimpin puji-pujian doa pembuka kaubasan po i daerah tatap nandod khotbah mositar nga ay say bo sala bo montaroin sanom ay po yung kakaton nagay mositarot isiyo ho pemimpin puji-pujian na tibay no teke ay khotbah no pondo nga pakianon to kay Eldo Edson
puji-pujian pastor daerah. Boleh beri bagi. Si pangilom si kita hida, iya ho ngasih kita ho kuidan. Pastor daerah dahayat pemimpin puji-pujian yang kuro. Iso i bagi ahot kapagalan pemitanan dibuat contoh. Iya hai tong mo sitar nga ako ni bako ako kuwaan dat asuhu kaya bo. Senang lagi mangku gia. Tu apa gisolianan dati itugas. Ako ni ka khotbah na po di. Mumbal na kaya puji-pujian, mumbal na di pemimpin kebaktian. Andia. Nga sangulun piyahot nabi teko sangulun na nabiya miagal lagi kadao di Musa tatuong dabay no Miriam o insanan no po ilalo nga tulun na kaubasan amu katangkid amu kapagalay amu kalay dot kapumonsay dit kapiontok korohian dat tulun sa pitulun tay ko kinorohingan. Iyalo kadaw nga harohi kolomokon. Kolomokon pwede imbulayan ki. May dati o kabay isuang kitab bilangan hopodom duo pain kuroh nangku iti ay kolomokon sangulo no nabiya. Kumbali mo ti Miriam iharun dat sumapi Musa kadaw. Miriam ayat ko iso miyampay di Harun menombor si Musa karait ay tandu da kus ditne di si anu tu minay ko pe Musa pagano sangulo na tandu dat kus kano po di diolo topot tinang ko kopya kinorahingan na minanuho minaboros miyampay pilitan ni Musa no. O kaninangku ko miyampay nagid ipilitan dati isiya na pada kinorahingan pa kadaw nga mo boros. Tukom narangaw mo tidi kinorahingan it halide. Halipiad imusan petinga sangulo nit sangat lembut hatinya. Lebih kemantadoin sana natulun da itid sakay pemagunan. Kano pa di kinorahingan dat sigog kad minonigo kumadi Musa Harun o Miriam soliwan kod talukaw dahitid kemah pertemuan saliwan na dilad minulud da talu. Lintuhon na kinorahingan miyampay tiang awan miningkakat tahirid tatobon da kemadi minamalahaw di Harun Miriam hirin na diala dat dinumadag